Kuja huku wametuletea corona ambayo ni ajabu ajabu. We will continue to work together with the WHO and other partners to defeat the COVID-19 pandemic. Politicizing the coronavirus. Coronavirus ni urupfu, inzara y'umunda ni urupfu, nyakabyizi ntora nahitamo virusi nkavurwa ntakira nkarorera, nahisari ni urupfu rudasiba gatara kanjye kora kazi. The way Catholic, Muslims and Protestants are talking about God are totally different. The same to COVID. Everybody can interpret it in his way. Muraho, dutangire twibaza. Kuki umunyapolitiki wese uvuze nabi COVID-19 yitapfa? Kuki abantu benshi badashyira amakenga y'indwara? Twese turabyibuka ubwo ari President John Pombe Magufuli yavugaga mu Giswahili gikakaye n'uburakari ati, tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female. Papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Aha yavugaga ko yafatanye igihanga abashinzwe ubuzima birirwa bavuga ko ngo imibare ya COVID iri kubica bigacika, abantu bakarwara ari benshi. Ngo kugira ngo abevumbire yafashe sample z'ipapayi nuko aryita umugore ariha izina rya Elizabeth Anne w'imyaka 26, maze azishyira abashinzwe gupima coronavirus. Ngo yatunguwe no guhita abwirwa ko iyo papayi rwaye coronavirus. Uyu musaza utaracaga ku ruhande yavuze ko azahiga bukwara bihishe nyuma y'ayo mahano. Ibyo yabivuze yamaze no kwirukana abashinzwe ubuzima benshi. Umunyapolitike Magufuli yakomeje atungurana noneho urukingo rwa COVID-19 rumaze kuboneka rwifatira ku gahanga. Mungu angekuwa na uwezo wa kuleta chanjo, hata chanjo ya ukimwi ingekuwa imeshaletwa. Hata chanjo ya kifua kikuu ingekuwa kifua kimeshaondoka. Hata chanjo ya malaria ingekuwa imeshapatikana. Hata chanjo ya kansa ingekuwa imeshapatikana. Ati ndabarahiye uru rukingo ntimurwizere kuko abaruzanye si urukundo badufitiye. Iyo bibyo baba baratuzaniye inkingo za sida, malaria na kanseri. None ngo urukingo rwa coronavirus icyateraga benshi gusa n'abemera ibyo uyu musaza yavugaga nuko yari asanzwe ari dogiteri w'impamyabumenyi isumba izindi mu butabire, ku buryo yindi byo gupima no gusobanukirwa iby'udukoko, kumva no kumvisha abandi mu bihe nk'ibyo ariko bigiraho amakuru kurusha benshi bari kubivuga nta n'ubumenyi babifiteho. Icyatunguye isi n'abanyatanzania nuko mu ijoro ryo ku ya 17 Werurwe mu 2021 bumvishe inkuru idashimishije ngo President John Pombe Joseph Magufuli aryamye ukuboko kw'abagabo. Ikinyamakuru Financial Post cyandikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahise gisohora umutwe w'inkuru ugira uti, umuhakanyi wa COVID-19 arapfuye. Kuva ubwo bamwe bahise bemeza ko nta kundi aziza guhakana ibyo abandi bemera. Abandi bati ntimubyibonera ko bazungu bamuhitanye ngo nuko yarwanyije business yabo. Hakurya bati uyu mugabo yakomeje gukerensa corona none nimubyireberera muhitanye. Mureke bitwaye kubitindaho kuko kuba yarapfuye kandi cyamwishe nabahamiriza ko amateka azagihishura mu bihe biri imbere. Mu majyepfo y'u Rwanda haherereye igihugu cyitwa Burundi n'ubusi 27,834, umurwa mukuru Gitega. Kugeza ku itariki ya 8 Kamena mu 2020 iki gihugu cyari kiyobowe na Perezida Pierre Nkurunziza. Kuva COVID-19 yakwaduka mu 2019 ibihugu byose byashyashyaniye kurinda no gufata imyanzuro ikakayirimo no gufunga igishoboka cyose. Kuri Perezida Nkurunziza ubu bwari ubusaza atari gusubiramo. Mu magambo ye yavuze ko atazigera buza abaturage b'umudendezo ngo arabafungirana. Yemeje ko niba niyo ndwara inahari hari ikintu kimwe cyo kuyivura, Imana yo mu ijuru. Ngo gupfuka mu gasenga ukiyiriza ahasigaye ukwizera ngo COVID ntaho yakumenera. Ngo umuvuno Petero Nkurunziza yaciye mu kurinda abaturage be. Uyu nawe ibyo ntibyagenze neza koko ku ya 8 Kamena mu 2020 abashinga ntahe burukije amadarapo yose. Maze ikigandaro kiratangira kuko imboneza yamaho Petero Nkurunziza yari yitabye mu ngo. Turetse ibyuko yarozwe cyangwa yishwe na coronavirus, byemejwe na leta ko yishwe no guhagarara k'umutima. Gusa aho nagwamiriza ko buri wese apfa umutima umaze guhagarara. Ibya COVID-19 na politike byo byabaye agaterera nzamba. Mbere yuko tuza kwinjira mu byayo neza, reka dukomeze mbanze mbarondorera abanyapolitike bagiye bayivuga nabi, hashira gahe gato ibyabo bigashyirwaho akadomo. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. Uwo n'uwigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald John Trump. Yari ari kuvuga ko ishyaka ry'abademokrate ryifashisha coronavirus muri politiki.
ati bari kwifashisha coronavirus. Yari yiyicariye mu mifariso ya White House agasakuza, agatukana ndetse akanavuga icyo ashatse ntihagire umwakura. Si ibyo gusa, yari aniteze ko manda ikurikira hazayegukana, kuko nubwo yasakuzaga gutyo ku ngingo y'ubukungu yari umutagatifu n'umuziranenge ku gihugu cye n'abaturage be. Umva inkuru y'ihanguka rye rero. Mu ntangiriro za 2020 ubwo byamenyekanaga ko COVID-19 yadutse muri Wuhan, uyu mugabo n'ubundi utarizigamaga mu kuvuga ikije mu mutwe we yahise aho urwamenya bari batashywe n'ubwoba. Atutu ducurane tw'Abashinwa. Yongeye gushyenga avuga ko ari kung flu. Ntiyanatinye no kuvuga ko iyi virus ari agakino ka politiki. Yanakomeje yewe avuga ko kwambara udupfukamunwa, kwikingira no kwirinda iyi ndwara atari byo guverinoma ye yataho umwanya kurusha ubukungu bwazaharira ngo mu gufata imyanzuro ikakaye nk'iyo nka lockdown. Byanatunguye benshi ubwo byemezwaga ko yanduye aka gakoko, nyuma y'agahe gato amaze kuvurwa agahita aterura ati mwese nimubyiboneye iminsi maze none se si imise nkira. Ubwo rero ko bamvuye bari ko bavura n'abandi, erega iki cyorezo kiraciriritse. Ibyo byose uyu mugabo yakoraga hari ikintu atamenye. Ntiyigeze amenya ko ari gusenya ikiraro agomba kunyuraho. Mu matora yakurikiyeho bari bahanganye yasohoye ikarita ya COVID-19 abari yarishisha ingingo zose za Trump. Rimwe Joe Biden ati wowe Donald Trump wabaye kigwari isi yose irabizi, dore coronavirus yaraje ujya mu magambo ngo uri kurengera ubukungu aho kurengera rubanda, none ngo urashaka kongera kuyobora Amerika. Abaturage babonye icyo wabamariye muri kiriya gihe, nkwijeje ko batagutora n'uburyo bababaniye. Kubakurikiranye ibiganiro mpaka aba bombi bagiranye biboneye uko Joe Biden yifashishije amakosa ya Trump kuri COVID-19 maze akigarurira imitima ya benshi. Byarangiye COVID-19 igize uruhare runini mu gusura Donald Trump muri White House. Ibyo birangira atabyumva atanabyemera. Ushobora kuvuga ngo yenda yari yarakoze amakosa n'ubundi atari gutuma yongera gutorwa, nyamara abahanga mu bya politiki bavuga ko icyorezo cya coronavirus kitabaho, ngo Trump yari afite amahirwe aruta y'abandi banyapolitike bose muri Amerika. Ahandi COVID-19 yageze ikivanga mu bya politiki kandi bigatera urujijo ni muri Congo Brazzaville. Ibyahabereye nabyo reka tubivuge koko biraza kudufasha nitwanzika twibaza tuti COVID-19 ihuriye he na politiki? Ese kuki wayihakanye wese itamuguye neza? Yaba siri kwifashishwa mu kwivugana batavuga rumwe n'ubutegetsi? Guy Brice Parfait Colelas ni umunyapolitiki utarari indimi mu kurwanya no kwamagana icyo yitaga igitugu n'ubusahuzi bwa Denis Sassou Nguesso, umaze imyaka 30 irenga acigatiye kashi ya perezidansi ya Congo Brazzaville. Icyabaye rero nuko mu ntangiriro za 2021 habaye amatora aba bombe bahanganyemo, maze Colelas ahagarira abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bose. Si ugusebya Sassou Nguesso mu magambo bajya kure, bavuga kari murore badasibye na kari mu bwiko, bakanacishamo yewe bakavuga ko bya COVID-19 muri icyo gihugu nabyo batabishira amakenga. Ubwo abaturage n'ubundi bamaze guharuruka ingoma ya Sassou Nguesso imaze ibinyacumi byinshi batangiye kwivovotera mu matamatama. Dore cyakurikiyeho rero, nyuma y'iminsi 2 amatora arangiye, inkuru mbi yatashye Brazzaville. Iyo nkuru yavugaga ko Colelas yivuganwe n'icyorezo cya COVID-19. Ubwo so ukumirwa benshi bataka niko kandare kavuzwe. Naho mu majyepfo ya Afurika mu gihugu cya Eswatini, Minisitiri w'Intebe Ambroise Dlamini utarumvaga neza ibya coronavirus yahise apfa ku myaka 52, hari ku ya 13 kubaza mu 2020. Hamed Bakayoko nawe yari Minisitiri w'Intebe wa Ivory Coast. Byemezwa ko nawe yari mu bagenze biguru ntege mu gushyira mu bikorwa imigambi y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima. Yewe ngo yanacishagamo akumvikana ashidikanya ku cyorezo cya coronavirus. Bidatinze ku ya 10 Werurwe mu 2021, perezida wa Ivory Coast Alassane Ouattara yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter abikira igihugu cyose Bakayoko. Mu birwa bya Caraïbe hari igihugu cyitwa Haiti cyazahajwe n'imyuzure ndetse n'ibindi bibazo bihora bikomanga ku miryango. Muri iki gihugu bagerageje kwitwararika no kubaha amabwiriza ya COVID-19 uko babishoboye. Nyamara y'inkingo za coronavirus zadukiye nka AstraZeneca, perezida wa Haiti Jovenel Moïse yumvikanye zicira inkeri, azinenga zishidikanya uburambe n'ubudahangarwa. Kwa 7 Nyakanga mu 2021 i Port-au-Prince mu murwa mukuru wa Haiti humvikanye urufaya rw'amasasu, maze ahita hatangazwa ko urugero rwa perezida Moïse rurangiriyeho. Kugeza na n'ubu kuvuga ko yarashwe n'abacancuro b'amahanga ku bugambanyi bugicukumburwa. Ibisa nk'ibyo byabaye hano haruguru muri Kenya. Dr. Stephen Kalanji ni impuguke n'umuhanga mu by'ubuzima wari unahagarariye ishyirahamwe ry'abaganga ryishingikirije idini Gatolika. Uyu Abanyakenya n'Abanyafurika bamuzi cyane ku rugamba rwo kurwanya inkingo za coronavirus. Dr. Kalanji yamaganye bikomeye inkingo za Covax ndetse anatanga icyo yise umuburo kuwo yabashije guhura nawe wese. Kuvuga abashinzwe iby'ubuzima mu muryango w'abibumbye bamwamaganiye kure ndetse banamuha agasopo bamubwira ko ari gukora amakosa. Ku itariki ya 30 Mata mu 2020, umunyamakuru wa BBC Emmanuel Onyango yanditse inkuru ifite umutwe ugira uti
Dogiteri w'umunyakenya wanabaye umwanzi wa COVID-19 yahitanywe n'aka gakoko nyuma y'ibyumweru avuze ko inshinge zidakenewe na busa. Birumvikana ko butuvugana Dogiteri Karanja atagihumeka umwuka nk'uduhumeka. Dusoza kuri izi ngiro twahisemo kubanza kugarukaho kugira ngo tuze guhuriza hamwe ibimenyetso n'ibizigite kuri iyi ngingo. Mureke duhinire hano iwacu mu Rwanda Kanyarwanda yahawe na Segihanga ngo aruhanga ubuhanga kandi Rwanda impugu rubu rw'indashyikirwa. Mu Rwanda hari umuntu utarumvisha ibya COVID-19. Uyu migambi yaguma mu rugo yamaganiye kure hose muri Afurika. Si ibyo gusa ahubwo yabigize n'inshingano zatanga umuburo yise ko ari uwo gukangura imitima y'abatware ba Afurika ngo kugira ngo batishinga bera mu migambi yo gufunga bakadadira ngo nk'inzira yo kurwanya iki cyorezo cya coronavirus. Inkuru yitangira tariki 25 Werurwe mu 2020 ubwo yavugaga gutya: ese coronavirus njye numviye mu bakungu nk'ubu nayakirwa kwande ngo nyandure bampeze ko hari rimwe mu munsi najya nagwaho twonjya nkazakira cyangwa nkapfa nk'abandi aho kugwira umudari mu nzu nako muri uyu muheno wa nyiri byondo ndeba niriwemo ntaraye aho bukera nkihumeka njugunywa hanze nkanukira inzira singaye cya gitutse nabwiwe gatara kanjye nkurikira gatima kanjye rikurana ndeka mpanuke nirwo rwandikiwe abatindi ndetse abakungu bakinga ibipangu bahunge virus nanjye mpungira urupfu mu nzu y'urundi. Coronavirus ni urupfu, inzara y'umunda ni urupfu, nyakabyizi ntora nahitamo virus nkavurwa ntakira nkarorera nahisari ni urupfu rudasiba gatara kanjye kora akazi. Nyuma y'iminsi 17 avuze iryo jambo hari ku itariki ya 11 Mata mu 2020 noneho yahise ashyira hanze umuvugo w'igitangaza yise urwandiko rwa bene Gakara. Mu minota 7 n'amasegonda 45 yanenze ananingura ingamba abanyafurika bafata kuri iki cyorezo. Ntiyanatinye kuvuga ko ahubwo wasanga ari amahirwe Afurika igize yo kugira gatamwe ngo batera abera batabakwega ikinyumanyuma. Uyu musizi wasizaga kungura ururengo rw'intahana batatu yemeje ko ahubwo bidacunzwe neza rubanda bashobora kwicwa n'indi virusi yitwa inzara, mu gihe ngo abayobozi b'abanyafurika baba bagiye kwishinga abazungu ngo bagafunga bakadadira. Kuko ari umusizi hari ababyise ko ari iby'inganzi itera kwinshi, ariko icyatunguye benshi n'interuro ebyiri zigaragara munsi y'umuvugo we zigira ziti: ibyo mvuga hano ukuri pe, nta makabyo cyangwa imizimi zirimo, ibyo nivugaho ni ukuri, n'ibyo mvuga ku bandi niko kuri kwanjye, niko mbyizera. Izo nteruro ebyiri zisobanuye ko ibyo yavuze ari ijambo rimurimo by'ukuri bitari iby'ubuhanzi cyangwa ubusizi. Umusizi Bahati Innocent nawe yari yinjiye mu mubare w'abatumva neza ibya COVID-19 n'ingamba ziyiherekeza. Yari akinguye umuryango nawe yagarutse asoza umuvugo we ati: dore ibyo byose natondoye ntabwo nzabibona ndapfuye, ikindi ariko ndahirwa kuko simbyumvamo akarori. Gakara ka mama urabeho rero ahari ubwihuriro n'ijabiro, ndabona ubwenge n'amaboko kuko nabihawe binaniwe, nagira Imana nabaye ndapfuye nta gisibya n'impamo nanabirose, naraye ndose ntambuka muhazi ndeba hepfo no haruguru mbura ngo nyambutse mbura n'umbwira ngo azambike ntayitata wa twese wo mu ijuru. N'ubundi byarangiye ibyo bitagenze neza kuko tariki ya 7 Gashyantare mu 2021 inkuru yasakaye hose ko umusizi Bahati Innocent yaburiwe irengero. Yashakishirijwe mu nguni zose z'igihugu n'umuryango we, ariko kugeza ubu nkora iki kiganiro nta urongera kumuca iryera. Niba agihumeka uw'abazima ntawe ubizi, niba azongera kuboneka ntawe ubizi, niba yarazize COVID-19 nabyo ntawe ubizi. Gusa icyo tuzi twanaboneye ibihamya nuko atavuze rumwe n'ingamba za COVID-19. Nubwo na mbere yaho n'ubundi yagiye agaruka ku ngingo zikakaye zitana kwisukirwa n'uwo ari we wese. Aha, politiki na COVID-19. Ibyo bazize gupinga no kutumva ibyaka gakoko bo ni benshi ntitwanabagarukaho bose. Reka ahubwo dukomeze twibasa tuti: ese ubundi kukiza impfu no kuzimira bihuzwa na COVID-19? Kuki hari abantu batemera cyangwa ngo bizere ibivuga kuri iyi virusi? Professor Douglas Kereni ni impuguke mu by'imibanire y'abantu ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, akaba n'umwarimu wabyo muri kaminuza ya Kent mu Bwongereza. Muri Werurwe 2021 yasubije ibyo bibazo byose. Igisubizo cye kuri iyi ngingo yagikuye mu ijambo ryitwa conspiracy theory. Professor Douglas ahamya ko conspiracy theory ari yo mbarutso yo kutumvikana ku ngingo ya COVID, aho leta ziba zivuga ziti mw'abantu mw'iyi virusi irahari kandi irica, abandi hirya bati mwitubeshya twabafatanye igihanga, murashaka kudusahura no guhonyora uburenganzira bwacu. Uti conspiracy theory ni iki rero? Ni inkuru runaka zivuga ku ngingo runaka mu rwego rwo gucishiriza icyabaye mu gihe abantu batamenye icyabaye kandi bagifitiye amatsiko,
byose bikaba bitewe n'uko leta cyangwa bo bireba bahisha amakuru yenda bagatanga adahagije se bakabeshya se n'ibindi. Nuko abantu ubwabo bagatangira kwishakishiriza ibisubizo binyuze mu guhuza ibimenyetso, guterateranya ibyabaye, rimwe na rimwe yewe bagahimba ibibaje mu mutwe. Urugero ni nk'inkuru wumva kuri Illuminati. Bamwe bati ni umuryango w'ibanga w'abakire, abandi bati hoya ni imbata za Satani. Ntihabura n'abavuga ko ahubwo ari umuryango uyoboye isi unatera ibyago tuzi n'ibyo tutazi. Byose bigaterwa nuko nta muntu n'umwe ufite amakuru ya nyayo kuri uwo muryango, bikanatuma rero buri wese abigarukaho uko abishaka kandi ukaba utamuhakanya kuko nawe nta bimenyetso waba ugaragaza. Izindi ngero zashakirwa nko kubivuga kuri zone 51, urupfu rwa Kennedy, abajesuite n'abakatolika, irimbuka ry'isi n'ibindi nk'ibyo. Douglas avuga ko rero coronavirus na conspiracy theory byose byivanze maze bigatangira kubyara urujijo. Mu nyandiko yasohoye ku ya 4 Werurwe mu 2021 akayita COVID Conspiracy Theories, avuga ko COVID-19 ubwayo yaje izanye na za conspiracy nyinshi bitewe n'uko abantu bose bari bakeneye amakuru, ariko za leta zikagenda bigura intege mu kuyatanga no kubisobanura mu buryo bwumvikana kuri buri wese. Hakaniyongeraho ko za leta nyinshi zagiye zivuguruza ku makuru zagendaga zitanga. Urugero nkane waca bibuka nuko byatangiye ikitwa udupfukamunwa twamaganirwa kure, ndetse ababishinzwe bakavuga ko ari igikoresho cyambarwa na muganga gusa, ko nta muntu wundi ugomba kwambara agapfukamunwa. Gusa biza gutungurana hadutse irindi bwiriza rivuga ko ahubwo kwambara agapfukamunwa ni icyitonderwa, ku buryo ahubwo uzafata atakambaye azakurikiranirwa hafi. Ibi se ku Rwanda gusa n'ahandi kwivuguruza byagiye byisubiramo inshuro zirenze imwe. Nyuma y'ibyo inkuru zidafite gihamya zahise zitangira kwihuta kurusha umuvuduko wa coronavirus ubwayo, maze muri Amerika haduka interuro igira iti agakoko ni ikinyoma, the virus is a host. Abandi bati coronavirus ni intwaro yo kugabanya abantu ku isi yewe. Hari n'abemeje ko iyi virus ari Amerika yayiteye ngo abashinwa, maze abashinwa nabo ngo bagakora iyindi bakayibasubiza ariyo yaje gukwirakwira isi. Ku rundi ruhande bati hoya waba ari indwara y'abanyepolitiki igambiriye gusahura isi, gusubiza abantu ku murongo, kubiba ubwoba muri rubanda no kwivugana batumva ibintu kimwe nabo. Hari n'ibindi byinshi byavuzwe namwe mwagiye mwiyumvira. Izo nkuru zose rero uteranyijeho no kutumvikana hagati y'abashinzwe ubuzima ku isi n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo byatumye amakuru y'ukuri kuri iyi virus akomeza kubura, na yaba yarabonetse nayo akaba yarahise ashyirwa mu gatebo k'izi nkuru zari zimaze kuba nyinshi. Byose bikomeza kuba urujijo. Haje no kwiyongeraho ko abanyepolitike bahise bidumbukiza bakajya imbere ya rubanda bagatangira kuvuga iby'iki cyorezo, nyamara abahanga mu by'ubuzima n'ubuvuzi aribo bari gufata iya mbere mu gusobanura iyi ngingo kuko n'ubundi isanzwe bareba. Icyaje kubizambya byose rero nuko abenshi cyane cyane abakomeye batavuze rumwe n'iyi virusi bahise batangira gupfa umusubirizo, maze ibintu biradogera koko. Abandi bati indwara imenye utayemera igahita imwica n'indwara gatiki. Ubwo hakaba basubiza baterega iyi ndwara ni business y'inyungu zihambaye batakwemera ko ari wese wayihombye. Izo nazo zari conspiracy theories. Kuri iyi ngingo ntitwakomeza dushize amanga ko bapfuye bose bahakaniye indwara baba barishwe cyangwa ngo bahohoterwe mu buryo runaka, gusa ntitwanabihakana dore uko abashakashatsi babihamya. Igitangazamakuru The Reuters kiri mu bihambaye mu gucukumbura no gushakisha ibirari by'inkuru, n'abanyamakuru bakaba ibihumbi 3, abafotozi 600 n'amashami arenga 200 mu nguni zose z'isi. Inkuru cyagezeho ibindi binyamakuru birahigama. Iki kinyamakuru gifite ishami kabuhariwe ryitwa The Reuters Fact Check, rigizwe n'impuguke mu gusesengura no guhuza amakuru adasanzwe. Iri tsinda rishinzwe ubucukumbuzi ku nkuru kabombo no kugenzura inkuru z'iki kinyamakuru. Aka gashami rero kahagurukiye iki kibazo cy'izi mfu z'aba bantu bagiye bakomakomeye bagiye bapfa, hagasigara urujijo rukomeye rwabo na COVID-19. Mu nkuru basohoye ku ya 7 Kanama mu 2021 bavuze ko bigoranye kwemeza ko bari abayobozi bazize kutemera iyi virusi. Mu bucukumbuzi bwihariye bagiye bagaragaza impamvu y'urupfu rwa buri wese, bakerekana ko nta n'isano ya COVID-19 ribirimo. Gusa nk'uko byagendekeye abandi bashakashatsi nabo bananiwe gusobanura impamvu bari abayobozi bagiye bapfa kubagaho nyuma yo gutangaza ibyo bagiye batangaza kuri aka gakoko. Nyuma yo guhuza inkuru z'abashakashatsi dore icyo twe twabivugaho. Icyambere na mbere y'uko COVID-19 z'abantu barimo n'abakomeye barapfaga, gusa birashoboka ko indwara yabibaho kuko noneho bari abayobozi bagiye bayihakana bakaba baragiye bayirwara, nuko bakihagararaho kinyapolitike banga kujya kwa muganga no kwerekana ko bibeshye kugeza igihe bazaharije. Byakubitira ko abenshi bari mu myaka y'izabukuru bikihutisha igikorwa. Icya kabiri, hari n'uwavuga ko hari impamvu za politike zaba zarahise zifashishwa mu kwivugana bari basanzwe babangamye mu mirongo migari ya politike, dore ko nk'uko Nicolas Makavera bigarukaho mu gitabo cye Discourse on la vie, ngo politike ya nyayo yigira muri buri gikorwa cyabaye cyangwa ikiri kuba mu gukemura ikibazo cy'ingutu gisanzwe gihari.
umvuka abwira abanyepolitike kuri iyi ngingo. Nubona havutse ikintu cy'akavuyo no gucanganyikirwa kwa rubanda, jya umenya ko igihe cyo gukura mu nzira ikikuzitiye kigeze, kandi uzasigarana ibiganza byera kuko ibyo uzaba wakoze nabyo bizagendana n'ako kavuyo. Erega ibi nibyo byagiye bituma abami b'Abaroma baramba ibinyejana n'ibinyejana. Aba tugomba kubigiraho byinshi. Iri ni ijambo ry'umuremyi wa politike Nicolas Machiavelli. Abanyepolitike bati turishimiye Imana. Byemezwa ko politike nk'iyo tugarutseho nayo yifashishijwe mu bihugu byinshi ku isi, nuko hakagira ababigenderamo. Gusa icyitonderwa nuko iyi nkuru nayo ari inkuru ikiri ku meza y'abashakashatsi mu bya politike n'imibanire. Noneho mureke dusimbukire ku ngingo yibaza iti, ese COVID-19 ibaho cyangwa ni indwara y'abaringa? None ifitanye irihe sano na politike? Ku kibazo cya mbere cyo kwibaza ko akagakoko ka coronavirus ko kabaho, byo twakwemeza ko akagakoko kabaho, kuko twafashe umwanya tujya ku bitaro birenze kimwe tuvugana n'abahanga mu by'ubuzima baduhamiriza ko akagakoko kabaho. Dr. Charles Muhizi ni impuguke mu byo kubaga mu bitaro bya CHUB. Si ibyo gusa kuko ni n'umwarimu nkingi ya mwamba muri kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko mu ishami ry'ubuzima. Watekereza ko nta muntu n'umwe udafite igihamya cy'uko COVID-19 iriho. Nta muntu kuri isi atazi aho icyorezo kitugejeje. Nta muntu kuri isi atazi inshuti, umuvandimwe, umuturanyi wishwe n'icyorezo cya coronavirus. Buri muntu akore ku buryo ataba ari we uba ikibazo. Twese tugisubizo ku nyungu zacu bwite, ku nyungu z'igihugu, ku nyungu z'isi. Twongeye kubyemera ubwo twinjiraga mu bitaro bya CHUB tukahamara umwanya turunguruka, aho bivuga ko haba harwariye abarwaye aka gakoko. Ubucukumbuzi n'ibiganiro byihariye twagiranye n'abarwaza hamwe n'abakirutse iyi ndwara baduhamirije by'ukuri ko bari barwaye kandi bari barwaye indwara idasanzwe. Ibi byakwiyongeraho iby'abashakashatsi b'abahanga mu by'ubuzima bagenda batangaza hirya no hino ku isi kandi batabogamiye kuri leta, igisubizo kikakomeza kuba yego. Cyakoze icyitonderwa nuko iyo politiki bijemo bihindura isura, ibyari indwara bigahinduka ibindi byashakirwa irindi zina. Umwe mu banyeshuri wiga iby'ubuzima bw'ibya COVID-19 bigereranya nk'uko abantu bizera Imana mu buryo butandukanye no mu mitekerereze itandukanye, ariko ntibiyibuze kubibaho bya nyabyo. COVID-19 is real. COVID-19 kills. But it's like God. The way Catholic, Muslims and Protestants are talking about God are totally different. The same to COVID. Everybody can interpret it in his way. Undi munyeshuri witegura kwakira impamyabumenyi mu by'ubuzima by'umwihariko mu by'ububyaza, ariko wakurikiraniye hafi bya COVID-19 ndetse akabiharira umwanya mu nzira yanyuzemo yimenyereza iby'umwuga we, atekereza ko COVID-19 ihahamura abantu kandi idateye ubwoba cyane nk'ibindi byorezo. Wanatekereza ko ahubwo hari benshi bagirwa rikanakira batanabizi. Nkurikije uburyo abantu bafata COVID ahantu hatandukanye nagiye nyura, nagiye mbona ko abantu bafite ubwoba bukomeye bw'iki cyorezo cya COVID nk'ubwo bari bafitiye Ebola. Ariko mu by'ukuri ugiye kureba ubushobozi bwa COVID bwo kwica abantu n'ubwo Ebola ifite biratandukanye cyane, kuko COVID harimo abantu rwose benshi bayirwaye ariko barayikira. Ntabwo ariko abantu bose babasha gupimwa iki cyorezo cya COVID, bityo rero bigatuma hari abantu bayirwara ariko nyuma bakaza kuyikira batanabizi. Ibyo kwibaza isano ya COVID-19 na politike byo byatendererwa ikirari mu buryo bukurikira. Nk'uko twabibonye mu biganiro bibanza, twabonye ko politike ubwayo ari imirongo ihindagurika bitewe n'uko ibihe bimeze. Nko mu gihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro, imiyoboro ya politike ijya mu mujyo nk'uwo nyine. Muri iki gihe cy'iki cyorezo cya COVID-19 rero, nabwo abanyepolitike bahise bihuta cyane bafata ingamba zihambaye zo kubana n'ibi bihe. Ahandi baboneraho umwanya wo gushyira ku murongo ibyari byaragoramye. Ku ngingo z'ubukungu naho hashyizweho amategeko yo kubona igitunga igihugu kandi hakanakomerwa iki cyorezo. Ibi ni ibyo tuzi nk'amande ku banyuranyije n'amabwiriza. Kugira ngo binahabwe agaciro hakibandwa ku bazwi muri rubanda nk'abastari, abayobozi n'abandi nk'abo. Ni ibya politiki. Ibyo byose kuri benshi byahise bifatwa nk'aho abanyepolitiki bafitanye isiri n'iki cyorezo. Ariko icyabaye niyo mimerere ya politiki ubwayo. Mutirere ibintu bizarangira gute? Ese isi izaba imeze gute nyuma ya COVID-19? Umwarimu muri kaminuza y'Abaheburayi muri Israel akaba n'impuguke ku buzima bw'isi turimo ndetse no mu futurologist, bamwe bashushanya banateganya ibizaba ku isi y'ahazaza. Dr. Yuval Noah Harari mu nyandiko yasohoye mu kinyamakuru Financial Times ku ya 20 Werurwe mu 2020 akayita The World After Coronavirus, yahahamuye abantu ati, ikiremwa muntu kiri guhura n'ibizazane. Ibizazane bihambaye muri iki gisekuru cyacu. Imyanzuro za leta n'abantu bagiye gufata mu byumweru biri imbere nibyo bizagena isi turi kuganamo. Si imyanzuro izagena iby'ubuzima gusa, ahubwo ubukungu, politike n'umuco. Akomeza avuga ko ikosa rimwe rishobora gutuma inyoko muntu yicuza.
ngo kuko uko byagenda kose iki cyorezo kizarangira kandi hazangira abarokoka. Abo bazarokoka rero ngo bazaba mu isi itandukanye cyane n'iyo ubu ngubu turimo. Urebye neza hari ibihugu bizarimbuka, ibindi abaturage bigumure bakureho abayobozi babo. Umunyamategeko rurangiranwa muri Guatemala wanaburane Julian Assange nyiri Wikileaks yahabije abanyepolitike ku isi binyuze mu kumena amabanga karundura asanzwe akingiranye aho benshi bashyiramo umwuka bataramenya uko igihugu cyabo kiyobowe. Uyu munyamategeko yitwa Renata Villa Pinto afatanyije n'umunyakroatia w'umufilozofe n'umwanditsi ku bya politike Sreko Hovat bahuje ubumenyi maze bashushanya ko isi igomba kuzaba imeze nyuma y'iki cyorezo. Mu nteruro yakanze isi bati buri kimwe kigomba guhinduka, everything must change. Icyo kikaba igitabo cyabo cy'impapuro 332 kirimo ibiteye ubwoba gusa. Ni isi ngo izaba itandukanye n'uko ubu tuyizi. Isaha ibihugu byafashe imyenda yo guhangana n'iki cyorezo bizasigara mu kangaratete. Isaha abadukomokaho bazatubaza bati bimwadukoreye ni ibiki. Ni isa amadini azaba atakitaho ku buryo insengero nyinshi zishobora kuzavanwamo amazu y'ubucuruzi, utubari na za ofisi. Reka noneho tugaruke hano iwacu. Ese ni izihe ngaruka dushobora kwitega? Hano iwacu mu Rwanda nta bushakashatsi burashyira ku munzani byakwitegwa ko hazaza hanyuma ya COVID-19. Gusa ushyize mu nyurabwenge cyane cyane wifashisha imbata z'ubukungu, dore ibyo wabona. U Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja kandi kitanafite amabuye y'agaciro ahagije nk'ibindi bihugu byinshi bya Afurika. Ubukungu, imibereho n'iterambere ry'igihugu bishingira ku banyagihugu binyuze mu misoro cyangwa ubuhinzi. Bityo igishobora kubaho kuri iki gihugu cyacu nuko ifaranga rishobora kuzahazaharira. Imisoro ikaba yakwiyongera ndetse ubushomeri, izamuka ry'ibiciro, guhomba kw'ibigo n'izindi ngingo nk'izo zikazaba inkuru zigezweho mu gihugu. Icyanyuma gishobora kuzaremerera igihugu n'imyenda nk'ibindi bihugu byinshi bya Afurika. Ibyo tugarutseho hejuru bikaba byabyara n'ibindi bibazo bishobora kubishamikiraho haba mu buryo bwa politike n'imibanire. Ubwo rero igishobora gukorwa kugira ngo tugabanye ibyago nuko hatangira kurebwa uko hashyirwaho ishoramari rishya mu dushya twihariye kugira ngo harebwe ahandi igihugu cyakura amaronko. Gutangira kubyaza umusaruro ibishanga, ibibaya n'ibyanya bidahingwa nabyo bishobora kuziba icyuho cy'ibyangiye muri iki cyorezo kikigena mbere. Nanone gufasha abafite ubuhanga runaka mu kuvumbura udushya n'ubundi buhanga mu by'ubwenge nabyo bishobora gutuma havuka andi mahirwe mashya. Icyanyuma nuko habaho kwigengesera mu gushyira umukono ku masezerano y'ubukungu n'ibihugu bikomeye, dore ko ibyinshi nabyo byahombye kandi bizashaka uko bifatirana ibihugu bya Afurika kugira ngo binyunyuze bigamije kuziba icyuho cy'igihombo mu mabiliyoni ari guhomba buri munota. Abazi iby'amateka bazi byabaye nyuma y'intambara ebyiri z'isi mu gihe Uburayi bwari bumaze gusenywa n'amabombe bateranye ubwabo. Nuko nyuma hagashyirwaho ingamba z'ubwiru zo gufatirana Afurika babanje guhagarika ubukoroni maze Afurika igasahurwa binyuze mu masezerano y'ubuhahirane no gufashanya. Inama bwite. Aha nk'umuntu ku giti cyawe wakira mu bwonko utashingira ubuzima ku kazi ufite ubu. Isaha n'isaha byahinduka kagahagarara niba utikorera. Bityo gutangira kwiteganyiriza no gushaka inkomoko nyinshi y'amafaranga bishobora kukurengera. Aha naho ukaba washyira ubutunzi bwawe mu butunzi bufatika cyangwa mu madolari kuko byemezwa ko amafaranga ya Afurika ashobora kuzahazaharira. Ikindi cy'ingenzi ni uko wagana ubuhinzi bigishoboka kuko abahanga bavuga ko ibijyanye n'ibiribwa bishobora kuzateza ingorane. Gusa ibi si inkuru nawe uzi ku isoko uko bihagaze ubu ngubu. Niba ukora iby'imyidagaduro no gushimisha abantu nawe byemezwa ko ibyo bishobora kuzaba umuderi utakibonerwa umwanya mu gihe iki cyorezo cyakomeza kuzahaza ubukungu ku isi. Ibyo ariko bikazakubaho mu gihe wabashije kwirinda kuko bishoboka ko ucunze nabi n'ibyo byago ubwabyo utabibonesha amaso yawe kuko hari abo twabonye banakomeye ubu bamaze kuba amateka. Waba uri no mu bashidikanya ko iki cyorezo kibaho nawe nkaba nakugira inama yo kubigumana mu mutima wawe. Yewe ntibinakubuze kugendera ku mabwiriza ya leta yo gukumira iki cyorezo dore ko kumvira biruta ibitambo. Bavandimwe b'Abanyarwanda, Abanyafurika, inshuti z'ibitekerezo no gusasa inzobe, reka nsoze mbamenyesha ko ibitekerezo nk'ibi tubikusanya mu nyandiko tuba twagiye tugarukaho, byose bigamije gufashanya no kungurana ubumenyi ku ngingo runaka. Gusa ibyo tuvuga n'inama tujya bikaba atari itegeko kuwo ari we wese kuko n'ubundi tutihariye ubuhanga n'ubumenyi runaka, ahubwo gusaranganya ibitekerezo ku byo twavuze maze agakurwamo iby'ingenzi kuri buri wese, undi akaba yakongeramo ingingo zihwanye n'imimerere ye, bikomeza gutuma uru rubuga rwitwa Mwarimu Show. Atari mwarimu nge cyangwa Kayishungu, ahubwo wowe, uriya, bariya na ba bandi. Nuko tukubaka mu bwonko bwacu ubumenyi bwaducuma agatambwe. Icyo kiganiro nkikiza akadomo. Datanyise Impano Marius. Gumana na Mwarimu Show.